Ndo livhuwa ukotevera mafhungo pano kha Belran News Channel one vhashikadi abalelwa nga Rofiwa Chikovele. Tsedzuluso ntswa yo bvisela khagala uri besini ya Amazon yo xelelwa nga ḓaka ḽa hekithara dza milioni 2.7 vhukati ha ṅwaha wa 2001 na ṅwaha wa 2016. Tshivhangi tshihulwane ndi u remiwa ha maḓaka. Tsedzuluso yo wana uri ho vha na u tsela fhasi ha mvula kha ḽa Amazon nahone zwo vhangwa nga u fhungudzea ha miri. Zwiwo zwa u remiwa maḓaka kha Amazon ya ḽa Brazil zwi vhalelwaho kha phesenthe dza 40 zwo vhigwa kha ḽa Mato Grosso na Rondônia. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Leeds nahone yo gandiswa kha dzhena ḽa AGU Advances. Kha bammbiri ya tsedzuluso yo anḓadzwaho kha dzhena ḽa Marine Pollution Bulletin, vhasedzulusi vha khou ita khuwelelo ya uri vhorasaintsi vha bveledze modele wa ḽifhasi wa u tika thandela dza saintsi ya vhadzulapo kha sia ḽa u kunakisa bitshini. Dokotela Vho Matthew Peacock u bva ngei Yunivesithi ya Surrey vha ri musi vhunzhi ha vhathu vha tshi khou vhilaela nga tshikafhadzo ya lwanzheni, saintsi ya vhadzulapo i khou thoma u vha nḓila yo ḓoweleaho kha u kuvhanganya data ya mathukhu a re bitshini. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News mathina vha bvele phanḓa na u ri tevhelela kha zwileludzi zwo yaho nga u fhambana Spotify, TikTok, Twitter na fhethu hune ha vha kha YouTube kana uri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Wanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wo hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimiswa ha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.